pena ke bande no studio ezia mutongo TV la niongwatanio ya mukamba yuka joni kwambo kuluma mona ya gele ya kanaro Kyamutwii yes weza mona weza bro tambe ko ga ma zero na ma yuka joni Kyamutwii ne ba Kyamutwii ni mwana ba mwana sasa ndio maana Kyamutwii ta Kitwii Kyamutwii ye mwana mbona pe mbaye ro Kyamutwii kana meta nyo Kyamutwii ni zoko weta rono ita Kyamutwii oba mwana na wangu zingilia maembe nime ba zingiza kana kwenyugo ziembe bingi ozingiza zia ziembe zio gro kana waduza ziembe kana maembe no alalesi ziembe zio gro lakini this is yes leziwa uko zingilia maembe wazonga lu kondo pingi takweba zingilia maembe kumanta mbesa ngo niko zingilia maembe ya maembe Kutingilia maembe baka jodiwe ningitia bato mandi wa kutingilia maembe ne basi ila tike ndumene baya kese kende chita msio bandi basi ila ndo kuna bandi baya jaji ndo ziona ba mera baba dingilia tezi ano kutingilia maembe ya ziona ziembe ziona ngwa ino ziembe ela ziona mandi ara yene ngeti okuna ngeti oyani ukuna wazi ilo dingilia dumye Tiko dingidia ndo hata mbaida ilobia. Kuendelea. Kwa dingidia mambo wake daire soko nawo. Iyo bogoni memba ndio tete kala le jabi ila zio zonge. Ko dingidia mambe. Yes. Wele no kendo. Si kendo ke uyando meno mono. Ko dingidia jo no naye aizongeda. Matolete bedo. Ndo manda kendo ki. Yes. Nesema dingidia jijao. Maembe. Iwe zaidi iwe tilio yo ngoma. Azi alba na fadi ngide no ma ndi jo ma ndi yo kino kama bandi ko kedia na mono menjo ila memba meoka kelume odidi ba u azia we ngalegwezu bora shabigizio kandanzine whether we no tani ila nino tani sana aya buzesi ya Mutongo TV kawene kule kwa mundu we Kajohn kana wodi wake kwesela mboto bane mugube ilani ili tatu kende mwitano kaloke kwesela ngale kwa Facebook page to ilani Mutongo TV chambo gabu teke nikenda wele na kuli ya Kajohn ekuli yombe ila utambo itanaende kadano utambo wa Kajohn kuzigilia boembe mwene Kyamutwii Boyz banda ndobo likabuka le kwa Facebook page to cheka Kajohn ruzoka sia Kajohn na ida waka ni mwaki yani ngala binga le kwa isu kana ngolumele modembozu koluma ongolumele modembozu ikiro ile nyombe na mzo changa le kwa ni kuyandiwa ndani kana wabongone ko changa mukametuko kwesilangale kwa ya Mutongo TV Uzuni Facebook wili ngala yetu atambua mundu we Kajohn mundu ligete naende windabia uligete deno wa Kililimbanete weba Kajohn togezetwa ne shock yo miwa shock ne sito yatene zito ana inete kwati zito yo kiete ne yo tuiwa basi no mogwa ai mondo ndeno ai mondo muumini wa kawaida ai mimi wina anakwenda na wale tai ukienda no kwenda kwina ni wa kawaida lazima ende ese kikamba kingi no kwati weze kikamba alafu weda weze kindoki ticha ipandika weze bala jumete so yine zedo yako na ati mungu wako na kwete na kuya bwana zero yo ngona wena gedengo kija shock Sito ni ezio kwete dude bona. Ezio de yutani lakini ndo tekala ndo yaki yutio kiu. Ana keke vyo kia mega. Kia mambo zia mwaki. Yes. So kiu chuke vyo nchabo zia mwaki bado. Mwaki sio rako sia. Muna kala ndini. Atwambezia maondo wange. Yes. Ba kwata ni mwe mara yake. Alikana na buga before. Ekwata ndo nyena ambizie ngezo. Ndizo kuma na go manzo. Ana kudia mna osu na ambelezia na guna gwelezia au ambelezia na mogulia muyondo tendo tendo rotu ya twetu kuma tena humo atani zero zero tena walikilo bantu bangi giri yumo akwatedia mwe kandi shake twazo fizikali mudu no mukuna ndanje bo no tukone kabisa bugamba neza ngogere ya Kajohn uneta collabo na kalandini chalo kaze no yedi akala muda no kije mutu kwake chabane jogu ndamana
chama na mpesa ndatu imanda imasitwa wewe masitwa ambio utwika ne kawa tawa milele no kwati so wenda kintu kimu kamino mbituki uke kwati ndio ndo motho amana uke reri au mondi wenda wambita bana basi baba area town wenda wambita wewe yindo mbita wina chao wina kalandini wese area yino ngina kwati neta ndo ai bangi ngwita mondo nge so ndo na kalandini kanane na gundi ta kalandini bo wewe ya yu urede kalandini aingone azimu namba kwa doba wamba boze zimwezi wote wewe ya tisa yes pemo edukezia kana mwini kana mondo gwelo ele Kajohn na odho na mwini onge yeto le maana ndo nyomo tabia nenyewa usikila jama na yes twika kwina monde kila na ina ticho ukaikwina okwatya so kila nele kuya mundu ainyami meko nala matu yoko twele kutinda obe kindu akoza na mundu mando mundu mwekani tia yotinde obe kindu kutinda wiki odho na mundu na tia yodho ni wo star tia yodho ni wo star kuma hizi atawenga Kajohn nyenda kwambo manyasa vale abuja mpenga waligile banondo nya Kajohn ndio manya amanyiyo kona kwa kasawo kuma kwa kasawo na kona keja stars wazuma kwa kasawo yoza vale abuja mpenga yambizie kwa Kajohn ndi bandi na ndo kumengia kaka sawa maishani mbali na ndo kuma na manya ndo kana Kajohn ngitezi no mekuna ese kindu wina cho nyinjabu ndio ngitani mundu hata umuntu wambia ino wambudise umuntu umukulya bana bati TV ela ulabudise kanjani ngita unit kama ni kuulia kasawa koziwa kuya mwana na wandika we yinye na hypocrist na imini bandi yi kandu kwamba ni akaton na imini vocalist hypocrist taenda ngea kwa kono miaka kadhaa ni kulenda miaka monza bandi kasawa zima kwa hivyo bila wewe basi kuma tuo 11 kwani Kajohn toge na bwetina umende zigulu kwa wewe Kajohn kana azoma miaka iba Kajohn tuo kana una bandi kwa kuna bandi tuo ende si tuo 2012 kana 2012 not 2012 2012 ni wala ile bandi nyangoni tuo kwa dai baza ndio na ile mia 2012 wala ile bandi ni akata no bona miaka monza wiliga kwa kasawo umete pa Kajohn Tikona ngaza na hiyo na ibane na hena kinengo but dia ile namba ndiko na mungu watu wanyu ine kala Ruben ine kala Ruben kizagi wewe wanyu wote ziana aiba maana monzana ni maema hizo kama wewe mabuya jawati aduma kikomba kurangwa na manyara kana Kajohn onyeno ninduko memba ndini ese wina kintu we mondela mami wewe wina kintu ongino gikara agati utukita wanjati busindu uwa kintu rawi nacho wanjati bichaye mo kambia kintu cho newo so ila na jati biwa na iwa ni kwa kiba ina mende ni bongo uwe kikomba abao kwa kila nilia wekala Ruben waka kwa kasawo walikomba ndi no wemba wa kana wilara kana waendio we kawaida mbandi ndi zao kila kasi ndia ipawa bandi yakasone ba ba ndo ndia ndo nje lakini serious wawe okay ya niweze masaa magu mo stage na niweze masaa magu mo sio kai wuma so jako za mbeza ndo ina ibo na gode de o ya ndo abogana na njira kawe wapo kama gatso maisha magu akazo njo wazo myege nene kwa kazo kwa kasawe lakini kita serious na kila kweka serious kila kweka nta ju omonde mogwata mbesa tu mogwata mbesa bingi okay thank you tedia ngokwata nanyinga kwata nini aikandevya so na bundi kaza no bundi sie yanewa kila na kwata akwipanga nacho wala so mbandi yesu chake ndi kumende mbandi ugethya kumenenji ngokwata ugethya abanga sindu cia kuzia mbandi abanga maondo makuma wathi tunaetha na mawego so ni jo na ibandi ni na ibanga chao kendo na ibanga kindu sure kindu nde fail so na so mi kazao andi kana we
I release mwana guma badini age eva endo release mwana ozu Esther nambe ezo moya mbe wa babude zo modo kaza umwene ko ndabia ne ngozi kaza no yele moto ngudi no ndabia giu abundi azya mama ngita akaguya ngita tukakona uizonga niwo kana obongo Kitai. Pe mazo mozi kwa kaza mangita maso mala no zikwa kana mangita mangita nono yetu kiasia usibe kendo kitawai touch angita touch angita na kukona kendo issue nacho kona kendo ke baloja so kila na somi bala beka so kuzungita kukona kendo issue kendo wese akendo utekona keme odala to kona wadi ga modala ngiro kona sasa hivi da baloja so upande wa ngita kasowesa toge badini ya ugajoni kulingira maembe jamu dui toga badini yabu wowezi kogela ukarekodi volume 1 ya gwede na umbigi aba uwe na volume zianara yabu na volume 5 volume 5 no kile volume 1 ya bana konta 2013 kwa kasa wodo kubita magoma volume ya namba zile baizu volume 1 yangu Lumina babu. Lumina. Volume 2. Volume 2 na kuna America Mombasa. Volume 3. Ndio babo mimi kulingilia maana. Volume 3 na kuna Mambo's Fake. Mambo's Fake yao kwa yao. Ese bando monde tukomana na ndo nyama ko ilapo. Otiko no mbandi no ko mundu ukazemba wathiti nyama ndo kwendo ilangu mazia nene kalaba ngena kajani uko kabuka mbiyonge ngai ngokuya ngokuzibona ngo nezimo ngokuyeka ndo nezimo ngubangiye mbandi tano iwapi ndio kwanza wewe anila sivazio mandaka kwadia umana ngede aizo nizo ndakambo wanyi so ambos bit mumia hapo volume 4 ya guna volume 4 ya kwa nilai kaze na latest ya guna iba latest ya 5 kana 6 but latest ya kwa ni obaza no na be Bridget na Beshi no is your volume cho is volume 6 kana 5 ndio latest ya gu Kajohn wadi we ba wegwa deno ambandi yagu wagumende tawe mondome akathi nako neto feelings yakwa kira America Mombasa America Mombasa wadi lowezi kwenda zebi ngona manyena gwini mwene tamu ngo na wadi lona ko ni ndio ando mambetekela mashambiki mambetekela wa weze bia zikuma buyu kita ekara kwende anaketo kweto kendo kiembe ange wakela ya uje mashabiki mazeke lake ndio sawa kabisa ngale kwezu wewe ya mashabiki motambo wala hizo magazi ya Kajohn be une sawa magazi anjeni visa kicha mo babaza ndo lakini ndo kwa ndo mo fake mela ago ko fake nada fake na ndo mo kwa na kwasi ndo kwa udona kita mundo mudanga simsio lakini ndio mundo kwa mudanga we fake okwati no mundo ke oje ukokabia na bambe yogima yule ukabia mwina ke abiga bambe yo nena zindu ngi tofauti ya kila mwe na kila mwe Kajohn mo babaza no mo latest yago babaza no kasi no wada baba ndio ngoja siaza ndo tibo kwa tangana mwezi wonga kula kwitha mulumanire ngwati Muzo babaza ndo lete motoro ne kwetu mo babaza nile mbaya sana welewa icho utaomba babaza Jojo dumewina wa Yesu bandi no sibusia bandi no siazi ndo ndo baba ngame bandi no ngona ju mana reno itili plan what oyona ne wele ko plan yo ka so byoke kikaenda nyake aju kaenda nyake wadi wa Bridget mwene Bridget model gana ne model what is the story ya ugo kana story tu uno ni zewe family sio wadi Ela ina kama maziara na wewe dazi no feeling ma aziara na mozero no tugie mogola wejua
Ukweli? Runyanga gela nyaba. Towe somo magoli ejina. Tola magoli. Ndo ndo wola gba. Baba kani omajo ba ngela no wa. Ka ko bi ai lo zile uya. Ona ba bo eji to ro nyo we da ba. Ugenda na kanya kwa kwachi. Sindio ngela wa kani omajo bi kendo mba na. Wewe kwa wa yuzu kwa zabe gi wa nyumba kwa. Wewe kwa mete amukie kwa kwa tele. Waisiola kati wa mtu. Ile dedication ya ozi. Ati usiwe ne wa. Zalozuwe we baba zanana. Ati usiwe. Waje ne wa. No amo de usiwe. Magoli ya mozogea kajodiwe de mozogea bisi. Ozongea makoli osi etiendo gezekana. Ugananga bozi. Uganange izio. Zile ndo gebyo bisi liwa bigato. Ugena ngara yiwe volume wanda bisi gologo mo. Magulo mage beti mazongea wa ya liwa bigato dikota. Lobingo ya momuna gingwara je boze baya momoni osu. Ejambo kwado ya nakwajo. Ambe ina badi utoma na isieba. Bala wa kwa dakono wa bwe ya ibadi tiza sio kwele. Bana ave na kido. Yo gogewe. Bebe ya gonge wa ndo bana. Makajoni yu siana ziagu. Unakana kakezi modu mawali. Unagimala yimunye kama. Na kama nikambe 1 2. Na bikaja mbana yega wajua muyu. Kambia 1 2. Na kama na ke kolo mono na atiengi taba. Ngokeze umebanga bala banga. Ayu ethani woto mawoka ete. Kote la ida wezi ukwata. So ono kazi kwenda. Joni nde neo maisha mabenga. Na kogela kwa mwini utezigewa. Kobiga bala ubigeta. Oiselo ala memo momu pyo nemeba. Oiselo meda mabina monora mambandi. Nona mbandi. Bandi sie mabina mono no banga mbandi. Azia akangota vile kitu kimani iba akibeka wo. Mana ana ilava. Sangi mapando ya mondo sana. Genya yu mondo no ka yu ya junior no ndo kwana. Yu mondo kele ya junior kwa nai. Ko bange mani ngone kilabu. Niyo si abalua. Eka ki. Wele hao no ndo mwe nai. Wakitoko ngwangi osi kiendo kwa ke atoke. So ndo twela si ana ilava sangi. Ana matavio live. Ana ilava. Mwelo sisi singi okethia. Ndia no tadu. Okethia you know so palua ko se okajamaa palua. Akose wala ndo lodro ngitume. Ndo na bina. Ikatethia ndo kayoka buka mobuko. So do that challenge mono si love. Madoke nasema ana gazi mi love. Joni. Pende wengine yewa TV ne. Ana yewa radio ne. Wabi umiwe ne ututu atuma. Ando meito. Pa ando menguma aka membesa na aka gombe witu isi aka joni no totwe majika nikingewe na jogingi mbe wao ngeke robole kwanza nyingi kajoni aka ndile ya mwana ule makanono kokwenda uweziwe na mozi we utamone ndiye benzi nendo umya bande na ugale kwenu ndi mbeza aka ndile ya mwana yo bande wa benzi yes ele abuno nikide ya tikita kweka tikiteka ma lela no komba ndi no kata champi ina lako kuota champi ndio nengo nda yala kwa kawaida ele no kuata muntu yes nataka kawaida dawe muntu umetoka sa ndo na namba kundi confirm no pikie na za paminota se kwacha so ene kala ndo nazo kethia ana oka pandi ni akwa to asunga no turane asia ando me amila mamila ngawa to atanisia no confirm kana no pikie na za ni lakini ngawile ngesia mapenzi no ende na yuza izwe na family ndili ya mondozwa taka family ejue kwanda bye nzi ogwa bezimu ingi kuna wenyo mboga eza uzizia simu ino se ndabuyete tono jambigi mama no gwegwa imagine mina nya kuyue imagine weza yando no so tuziazi haraka kweli tuziazi okethia kwa kai fake Kajohn tofauti yakuna mbandi lengejo Kyamutwii so no kana tofauti ya mbandi ingi so jawa ya nani wewe out onyonenga shambiki special Joto onyonenga shambiki special kita hele wana mbandi ingi kana ikala wadi wako ida tokone waka John ni jaw what do you offer us ekol je yue ko le ndi sonke ano ndo shambiki se da artist ndo pala nesela shambiki pala ko no danzi
Even about them is now where Yan Yakuni can get up on the car. Ending, you can just up with Lancaster, not going to be special. So, yes, the Ziapan and down on a band, I don't go medical, and I go on up on an Asioka. Your name is Lamia. They are not taking it. Yeah. Kajohn, our name, and Maria. You better have you. I didn't have one. Oguna ndo Maria anaweza kugano game. Ibani kaona. Magulo bugana ingewa zia kidogo wangu tano. Aya. Nidinga mone together number Maria tumania zivi darling. Wewe day na molilika na Maria. I remember wako day na cheva mno. Mba Maria, wako Maria. Ndogeta mama ni swani yangu na mbindu. Aya uzuna wedegela kadogo. Yanda ke mango unenge katiwo yemwe unenge imaje mwe unenge kazawo kamwe inenga Kyamutwii Tambe yawe. Tambe zi again. Yazagado Rebodindea Gewazia ini Pende kadiwoi Kativo inenganda ko vangangoma. Kativo inenganda ko vangangoma. Mbeni mbala nenganda so vangagelume. Mbeni ko pandisi ndo nyosi omwe. Masa ko pandikuta ya mokamba. Imatane die mashambiki maketoli. Imatane die mashambiki makenawe. Kajohn melala meka mambona. Kajohn melala mejobisha. Maiti na ngoli. Ulako ni kwa mutonga ni manoisia. Ora. Ulako ni kwa na Jema mogoga. Maiti na ngoli. Maiti na mbezoba. Ni mabange ndanzi. Dika mabange kwa mtongo. Toge yule kwa yima. Toga mo baba zano. Tia kiyo. Ya na mo baba zano no mo baba zano we mo yomo no.
Eto amodina ngalo. Toke kazao. Uzome. Songa mwengi nona zindo idingiranga nona gijimba. Songa mwengi nona zindo idingiranga nona gijimba. Toke ngalo kwenu ya wadi wenyu KSP na wana KSP KSP yo iwejo ya kwa nangiwe naye kidhote serious kwa hiyo mundu kainyo ikekendo hiyo ona lawe ndeke ona maine tawadi ita niziendekete kwa hiyo ikekendo hiyo ona ndo lawe ndeke kendo na Liwa KSP ya milioni wazia ngamwangi na kati bwezi endekete Liwa kalo bongo liwa kati winda wetanga wo Ndezi. You don't believe sina see that sio. Oja wo KSP ya mini wejo ko mwe ungu akazo binyo kazo. Tena alawa yebana kweta. Mwe jaji ya ngabo wakote. Kezinga. So wenda ukenda wanga meki ndo naona ndo lamela mate serious. Alawa kweta ko alawa ndo umeli mate serious. Mika okola. So kaso ni ndo lawa na mate serious na akola. Doka. Production yake ndo kezinga so production. Akindo chomela kila na saliti mingi. Wele kila mono. Kindo na kumeliando yo. Kita na saliti mingi mono. Wadi wakamba webina. Tia ni collabo. Mwana kuangania wa YouTube na copyright ya YouTube. Ulogo yake kwage. Ai uzio na tio ndo vema ndo twa nenete na kasa. Ndo twa nenete na tukase kitu yeko na tiko. Maondo maitu maineza. Lakini ndo lo saliti wa baka ndo kando. Kasa wana kitu kiki esa ikara. Tete diando mata kwetu. Yes. Wa kwa tema ndo maga. Bigabu ko bigabu mondo Kajohn. Odo kuma kwa kasao. Na wendo muno na maimambe wa kasao. Nige. Ese. Nondo yani ndo etia ndindo na kasao ndo. Agile mbona ndo na umete rango ni yako. Jamu ngine ndo itumi. Tumizio. Nake pontio ida na machio. Tio boss wagu ex-boss wagu. Amwana tio wigwa musito wigwa moyo mwana yana. Bati kasa unege thango ninza ndo ya guna kasa uyili atakupikia huyu. Okay, the no mwite ndanzi yagu kamwe ukone support waza no okay. Bese baimana wete mondo kendo ni chako. Ena bando tonda kuibasa. Ngo balo chande kara. Lebi kaso. Unanyola Kajohn ngambete ndazi na yakana. Na wakana. Unanyola zina kalende na guda itumi na ndo atwa. Mwambia one mona hawa. Tigo ndio kuzalidi bagizebene agine ugo. Nike ndo ya guna kasa uyili hata. Ndo izya ndo yake na mondo we. Au mbega utama madokumenta kwake mteja. Nangia nini? Usomeza swepa nindi wetu ngatongie. Swepa no gina mogole lyoba. Rwede ya. Tumuzo Zambia ngozi yake na kazawe mamini. Anawe logongea waza kamutsu. Pegalara. So ndio ndo kamondo lakini nena nondo wao. Umungu kazawa kwetu kamine takuba lisinoka mugine stage ya benoki. Utangemea. Ajao. Ngela nembeze noni. Noni zezi yao kanini. Mbeze nada. Rwede ya. Tizote hizi mbandi yao ngatukume mbandi yamo. Tio Endo yili hata. ndo sawa. Tio Kama mana. Tio kama na tukane. Malilo mwige zangu ne. Nondo sio aimbeze. Sio aimbeze. Tila zo ndo agenda aimbeze una wapi? Ugwa Kajohn kama lenge story mo. Temwe duo mwe ozi abambuko. Nege angwa. Na hapo ni boyfriend wa gazimu. Na mwe boyfriend ya mwe mbese. Na mwe duo mwe ndo mbesa no gagu mbese. Ndumevea no gaba. Kupese. Mbese nada, mbese. Mbese deswe. Mbese nada Kajohn. Limo ndo ndo na meeting make. Ndo ndo na meeting si yake. Okay, ya yu masala oguma meeting. No ede mosele. Yakito hiyo bomo. Kono etekela kana ndo ya guna kazao. Yo bo. Amagwete wanodi. 20 December. Uwe atata ji. Ngede nemo. Ana gwete ningi kwa muguni otuomwe. Ningi waizia momina ndako wake. Kamaliza.
ayue toko mukonia rhythm na thuguma na machinery akila thiu sawa moizi wakako wewe vindo nendia u azioga sawa uduzioga nige izioga no na mibango yako yawe nenge yeye ngwetu ngotezia wa mondo no bandi gambara ya bandi gambara ndo nenge ya yambata nenge ngotezia pia zia mondo wosi pia zia mondo upata jodi ndo zombe gela ndo ko ni short jodi gela ndo randa nje akango tabi ni short ayenda byo go gube lwa ndo randa na je dana huya na ni short akango tabi labda yuna temba ndini ya mondo labda nikita yuni feeling kwata you job go mi wale ile ogwa wa mina ko mina ki umunde wa mini school no zo school bengi ai kwanza ni gwa ndo ya school ndugu ndo wa school ndo wala school wele ndo nga idina wele ida okay ide la gile gwa ndo ya school nige ndo ya jo ndo ngede dina so buka sile kile jango tembozo labda yuna temba ndini akasonenda anga mwede huu na ngomi wa feeling katika kona mpaka sia ndo monanga stage uyondoka mwigedani kabisa mwenye ndo nange na yote na wewe boy chavi cha bage ni ile atakajoni chavi cha bage kinage sio anini ne kangize koko mami na ngwato koko lakini kenaila mbango ya sikukuu ayu besi ndimwenda wite siamana kama tambo alama na ogeguna mabega na zanga le kwezu ana mbota ndio organize match muna ga mama si bosi abande la nekanga mono ndo toys ai mutambo we muna mama si angwati ko no ambu ngita solo muna wangi kwa kume kala ila njoni mulo wa boye power the mix na mana ngito kioko tome malo limero tome azu angwato koko amengi mangwato koko niko kubi yo ndo la katika lingi chonde ndo la mana ngwati koko no motara nengi na mato na nengi zomo lo nene byo na ambio zoma gune je baka joni nonyo ngete ando ingi byo ngudubune bana ando ingi lakini si choice modele ya ngudubune kwa zomo no si pema una mai ba fake pema uyo pema fake mondo no kwa sambesa kondo ka jaji mondo wasi mondo no kiar mondo no kubalo kilie unda weta lakini go left ye go left ye dai maanisha hii wai maisha mondo zunda jam tena wa kwa teke lo kwete so do titawe jaji mondo ukita kana na kana ndo ukita lo mondo kondo no za do no left group ya tion me da me man onera wikanesa kala ma utambo wikanesa yes kajodi to iziara mbea kuna sule mbeziana ro esule ngili nigenda wethi no tonyo kuna wathi una hosi chona chao nigenda wethi weka joni yuwe kuna kithembe na cho kenda giliziana icho kwa sere kijoga kena ngili 58 kithembe kijoga sindulengi unazio kuna mixer wana gitazi tato kuna mic ziana ina mic ile cables unazio cables yepo kodwa zingili miongo dantatu ngili miongo dantatu zashi umunde shabiki ka ndo me ngili miongo dantatu kajodi the wembe ne ushukuru mono na ndio wasikila kitebo akinze December December yes pala on that mind tinagone ya watu uridi abo ndo bala mai no audio ge umabangie gendo nange namba ya biasibu so 728 39 35 ino ndo mea ngili 5 thank you mashabiki yu ni enda yu ngalagano ya chamo tui simu yagu na leo enda on the mileage mando makendo bau ukanda bazia tukamo jambo wa bala FK7 kajoni atiele ngili 5 please ina ndo mea ngili 5 already ni kwa teno confirm ngale kwa zuya agu yuko ushabiki po ndo bala we na gadano tambo akajoni chamo tui kudingilia maembe mwene nienda tuigenesa tafadhali andika bana namba yenu ya Kajoni 0728 337935 0728 337935 watu makido nena kutambwe baage 7 live odeze shilingi anayemwi shilingi 500 shilingi 500 siaku any amount of money nena kutambwe live baage 7 na kwa namba sibo ni not monza ile nyanya
itatu monza kenda itatu itano 0728 337934 please do wale simu o yutweke 7 ngale kweno lakini enda mwekenesa kala mondo ina kona mondo we Samuel Mwoki no watu mageno ngale kweno mondo we Lucas Kelonja na kona watu mageno ngale kweno asante sana na kwa namba simu 0728 337935 nienda tusangisia Kajohn kudingilia maembe kada mwana kwa sete o imagine kedembe kechoka o chagua kamba kiatado tutambo tembenga tungamiwe mbenga ne Kyamutwii niko kosa kedembe kechoka tweke ineza etamana maonda na tomangili 5 bosi akwambia no kutuma gedo ngale kweno no radio tumane wa Samuel Mwoki no tumane wa Lucas Kelonja namba sibu 0728 337935 ndio changamoto kabisa Dennis Mwende na kuona ngale kweno natuma gedo chako asante sana Dennis Mwende 0728 337935 please twende igwe kanesa enikenda wewe tu adibikanga leko eno kabisa on dala maligete ngaleko eno please twende igwe kanesa na kwa namba 0728 337935 unaweza tuma oyu kada wewe no tamangale eno eko kuna simu weke 7 live oyu unao connect 0745 596 please ambako eko kuna simu oyu ndio tambo alama tumita kendo ngaleko eno ulongi watu mambesa ngaleko eno etawa Julius Mandela naona gedo chaku Julius Thomas na kwa watu magendo kalekoni asante sana munduwe Michael Ndeti ni watu magendo kalekoni God bless you munduwe Peter Walewa God bless you watu magelawe na cho Patrick Matuko ina kwa kalekoni may the good Lord God bless you asante sana nambia please 0112 please oitwe ede utuma mbesa tafadhali ndio sange munduwe Kajohn besa civic ngilimi ngo 5 ndio baba studio itabikete nyamana maondo read na mtumia ngili 5 kwa hivyo na owe na 012 eka please kongona simo oyu dabe namba Kajohn 0728 337935 twende gwe kanesa naona mwana kwetu Joshua Musyoki newe kanesa ngale kwa eno may the good Lord bless you asante sana muna odo ngwe kama sio ngale kwa eno Simone eno ya Kajohn Kyamutwii mwene twende gwe kanesa kamba nienda muteyano moyo tuondoka pa wewe tu bless Kajohn kabisa 078231 please na asatuambe kwa dhima Kajohn na kedo ngale kwenu onekana wewe no wa drum set isu yake wewe Kajohn no ekedesa alawande me okona simo 0727 ono na simo yaku na please ndiye na simo okwa oyu mondo kwetwa Catherine Madena na kona santi Sylvester Kavoi na kona mwende kwekanesa asante sana 0726 kongo ni simo oyu mwema Kavilo ninakuona may the good Lord bless you nilo tedese munduwe Kajohn ongea kasiano kutumia Kajohn mudanyano waone maana 5 asante sana mwanangu na ndabi seto yaku nejeba namba kwithelete 310 please kidi anoweka kiua bana please niandu kile Kajohn ya kwa tembeza hii haya 012939 please brother naona wakanya kaingie lengi noza simu ya 7 undabie uendata haya okay nienda tuende kutedia Kajohn ngale kweno ngale Kajohn nwabigia mbeza utonya kuwa kedembe oyutie atiele ngili miongo 5 mutumi tembigia aba ugele batiele ngili miongo 5 na ile wa mwezi watu ngale kweno ni mwema Kavilo namba Kajohn 0728 337935 0762 kwa yundi kwa simu twambe ikwe kanesa ndeni wa M-Pesa ya bondoe Kajohn please isi muitima na atakwamba support Kajohn isi munomo kuneone ndo yino kutukie tafadhali olino tumoni ya Kajohn page 7 kana bado ka save namba suke tando na kendo oyu wewe oneno watumia Kajohn netu nenda kusomea namba sukele ya mwiso 0728 337935 sawa nienda bana wewe ngale kwenu nino tabua wewe sawa kabisa uka kwa mituke kabisa nenda kucheki on the mangale koja M-Pesa 0728 337935 mundu idan kanbambi na kwa watu maka ino ngale kwenu asanteni sana
ukaongea kuitwa Motizo Charles niwe kana hesabe the good Lord bless you ndiko kana hesabe kale kwenu haya 0710 0104 762 na zia kwa oju ni ambao soba on the M-Pesa Caleb Smith na kwa na wekana hesabe kale kwenu asante sana kugonga ya kwa dhime Brian Muteti ngono watu magendo kale kwenu twende wekana hesabe mama kwa kale kwenu ya M-Pesa twende kuzukuma Kajohn please mpaka uweke tembe na kwa shilingi 10 yaku mbao yaku 500 yaku gili yaku gili 5 yaku gili 200 mpaka gili 500 sio sasa adimete mondo Kajohn na wetidwa wabikamba kan gili yana without the Kajohn mono musio gindonye na kona kale kono ende kweka neza au namba ya simu na kwa 0728 337935 toma oyu metoko ndiye ndateka ni diwe zetu ndo kabaki 7 ndo alito kilunke to bikaza hasta nusu lakini enda kwa mbotambo ndela mogete kwa silanga la kwa M-Pesa wikuna simu paikido ona kimwe ningweza ndio simu na mwe baadhi 7 ndo ja kuosa ya kambia Kajohn kwa fiti nitakutumia 500 kesho ni fiti wa Masinga na wekulia neke ndona ka Masinga na mashimo aya kale kwa isu no makota ni by the way Kajohn ninye ni monengie mwanya na mya please Kajohn nduka ambalo che ukangale kwenu angime kwa sia Kajohn nitakutumia kitu ni Julie ningale kwa sia Mombasa no kwa dhete geno mjane wao ne nienda usoba mama mweso lomba tumite geno 0728 337935 James Mwangangi na kuona thank you so much munango ndo mageno ngale kwa isu musio gindonye ngodge musio kibaidwa ndo silingi obo asante sana musio silingi uzindu yana nzilo ningewe udone zoto magendo nindike lele bodabo oneke nenge God bless you mundo musio gindonye kana butimbeza azilingi beza mundo nyando jegio dala matumete mautuba ni galikono ya M-Pesa mundo geze kwa zia style pe bandu mie kana leo totabu abuge 7 ni mutambo tenyondo ndo galikono ngotongo TV hivi tuimandane kana mama ngone kesanza wabisone boys banda Kajohn ambia no kedie mono kabisa na ambia autambo itamono unge akambia ndo kaleko kedia emena kiosage ja kamwenza na kioko over monadhi umwe biasema kedio TV ne sawa na gedia menesi yaku ukedi Johnny Osu na monadhi tutundu kabisa asante sana makai makwa usine mwana wako guma ngale kwa sia Mombasa eto Nikki Diana thank you so much ngona ngale kweno mundu we Jonathan Kakosa no atuma kendo John Moya ngona wegete kendo ngale kweno Mondowe Elijah Kivigi no atuma kendo ngale kweno Richard Motwewa asante sana ndo atuma kendo ngale kweno inyo ndende ikwe kanisa lazima Kajohn tubichembeza isu na kedano na kendo kwa oyu save nambesu ya Kajohn ikana wethe idio ndene twatambua bondo we Kajohn na ende twethia itweka Kajohn nesa na ende bandi ya Kyamutwii Boyz banda uje twamyogelela ekango tabike ndo kemwe paike doke siota kogelele ndebe yambandi ukaza ambandi no ainidi twakwatia koko toya Kajohn miyo Kajohn usu ende nesa wewe sabali ya Kajohn bala umete nambikia pau pala Kajohn ubigete Kajohn manenge na mbezu inge ikana mwa wethe ne mende yakwe kanesa 0728 33 79 35 mundu wenda ugete jave free computer no dina mundu wenda mudo komane maongo ne simu namba ya gwa simu neiba ila matonyo ko kwati yayo no isi ya 28 apenge 0768 abo manenge no 20 nyongo ena mago ni yayo munango na no bomo to mabandi isi ya 28 ni saa no mango ni 07 28 33 79 35 zawa wazi yawe mosi meka kone mazama mosi babo ndo yuko kweza wede aiza azimera wana na yini ndio gewe na mama ngale kwa justice mwenye unaona weka nesa santi aya bondowe Faith Masila ina kuona santi sana unaweka nesa kale kwa no Faith Masila twende ikwe kanesa ngale kwa Yesu tuambite kwa na kilungu kecha kelebe ndejane wa mondio nda kwambo cheki message si dezi abika bando Kajohn we twebika one era we kwa jwa kwa kangilizu nyangwe tano Kajohn we nende kwe kanesa kale kwa sawa kwa uende otoma mbesa mundu Dennis Kilonzo na kuona santi sana wondo we na gedo tome ya Kajohn
ndeto cia kuzia mwezo wapa shabikizia kucho kila ndo mama yes kwa wingi wapi pala mundu wi ila wana complete kila kitu chonde kile kisa pala mundu wi wote pala shambiki wi bondengo bika hata no yawe misi kanje ningalisiwa kipwesi ningalisiwa kitwi ponde mundu masoba no iso momba no metani kuamba na kenzeni kenze ja kuona itango bandu awobike uzabodi ke judi ndambo amashambiki mundu nimokela ke yes anonyuma mbozi makwa nengi mundu ndo katambua ndweli meoka mebonele die moka makuyoki mambio choko sando ala moka puma ibie mjini maneka na viana moko kusonga so ni ndambo andu aswie elimoka matambo wangu no kuyama ibite malikite kuyama ibite manele mo malikite momone so shambigila ibande zini yo shambiki yako zini yo mbozi yako yago Daniel Gemado weka na santi Peter Molwa ngona weka na sana kungale kwa ni nyambite stage bisi ile lwita ngo givale mabita Peter nimuduze na ne wa maunda asante sana nuno tamania na kwa gume lakini tuambise kelungu ge cha Kililimbi mpaka oyungu enda kwa kelungu lakini enda kwamba konengele namba mondo Kajohn odingilia maembe la 0728 337935 yenda wende peka neza wabi media mondo Kajohn na kwa balance gale kwa na kwa ngili 55 sawa ile tiele na bigia hapo tuina zona bigia gili 5 kuni enda tuende kwa neza na kwa ni Kajohn simu dona jitu tonya motumie ikenda wele mbali ni chama twi ni abika level tofauti 0728337935 kwa hiyo ni asa bye bye na kwenda siku konzeo na mwaka mbeo mwadhime maklov twende kazi.